ndagiye ikirenge kimwe bakagishira ha ikindi nuko baranyurishika atsaga moto kirengo ndavuga ati ndapfuye naharuzingiye igare ryanje yagira ngo turagiye mu ijuru kamubwira ati basi acha kwanza basi Simama kwanza basi kido dakika mbili basi kabanza kugera kwa agagara yasuye agira ngo abamotari baramubwira ati uyu munyamurenge atakufanyisha accident mwa ibarabara mwache msifanye accident mwa ibarabara abacu bakagenda bakagera ngira bagahaga bandinze noneho rimwe urabona namafunga amaso funga amaso komeza mwanyereka umufatara mbere wowe ufatara mu nda nurangize ariko nabwo cyane tuza kubaganiriza kuri The Gold TV. Reka tubashimire cyane bivuye ku mutima abantu mwagize subscribe cyangwa se abone mu Gifaransa, abantu mudukurikirana ku munsi amahoro y'Imana abaganga muragahora n'inka muragahora amata ku ruhimbi abana banyu ntibakagumye. Uno munsi tuje kubaganiriza murabizi ko nta munsi n'umwe tuza kugira tubareka ngo mwirirwa niho. Kubaganiriza n'umunezero wacu kandi iyo munezerewe natwe tuba tunezerewe. Muri kumwe na mwene so Manirakiza Thierry, bano bashiki banje bari hano hirya, reka babaramutse mwumve uko bahumeka muri kino gitondo. Muraho neza, meze neza, tumeze neza, turashimira Imana kuko batangiye babivuga, ndibaza bamaze kutumenya. Muratumenye abakobwa b'abanyamurengekazi. Tumeze neza, turashimira Imana, sinzi niba dusubira kwibwirana. Je banyita MADO Yvonne. Yambu hobe bakunzi bacu bakunzi ba The Gold TV. Turabaramukije, turabasuhuje, turabakunda cyane nkuko twabibabwiye. Ntituzahengeshanya kubabwira ko tubakunda. Nawe utaradukunda, nawe utaraduhabwa, duhabwe. Siko yaduhabwe batwakire. Twara abantu babayeho. Akabaho ubuzima bwose atarabwira umuntu no kwamukunda. Twe turabakunda kandi tubakunda urukundo tubakunda. Ntabwo ari urukundo rwahaka umuntu, ni urukundo ruvibwina mu mitima yacu. Muri abakunzi bacu rero twabivuga mukavuga yako nakarimi karyoshe bayasa akarimi karyoshe ariko muri nkora mutima zacu iyo tuza kuba tutabakunda ntituba tuza no kubahereza bino bintu byiza cyangwa se kubataramisha kugira ngo mureke kugira irungu. Nkuko babivuze nje nitwa Mutesi Aniki, ndakunda Imana n'abantu. Nkuko babivuze nk'umuhora n'inka muhora n'amata yemi abana banyu tibakagwariza bwaki. Nayamwoye kunywa amata. Nayamwoye nisanga kubuye no mwijoro saa 9 z'ijoro amata zarenga hano. Nimba mubona amashusho meza nuko dufite umusore wacu wo mu kameramene yitwa Umuco, abana bo mu kiraro ngo muhorana amata, abana bo mu nkebuke. Ejo bundi harabona abonye babarimba ngo nkebuke mwami mungu mwarabuze ngo se ari mungu w'umunyarwanda ngo ni unkebuke cyangwa ni unkebuke. Mungu w'umunyamurenge aramubwira ngo kayo munka kayo munka ngo kayo munka niyo mbonye yaririmbye nkebuke mwami iyo nka apana ngo unkebuke kayo munka. Hanyuma rero usubundi nije watangiye uyu munsi twaje
nta sije nimwe twazanye, nta kintu nimwe twateguye. Ni ukuvuga ngo jewe mbakoreye, ni ukuvuga ngo uyu munsi twaje gusa kubatera story, kubateramisha, ubundi nimba nukenera story ziryoshe tukazitegura. Ico nzene cyo maze kumenya, iyo uteguye story hari ukuntu bigufana, ariko iyo story zije ariko iyo utateguye story ubundi jewe ni konkora. Ariko no munsi hari umunsi w'amastori. Muzi ko nazindutse kare naringiye gutora ikintu hano hirya ikintu yemo mundabe mungarurire hafi baranja mundebe namaze kuja ukibuvira ngeze umusozi ndawuduze mukanya murasanga mu Minembo. Minembwe narivuze mu Minembo. Wavuze mu Minembwe. Babisimo nibo bazavuga mu Minembwe. Aha, bisimwa si wa mugabo hari hakurya mwari kumwe ryari. Naringiye hirya duhura n'umuntu ambaza ngo ndamurangire kwa Yohani. No kuri Yohani naravye hano muri quartier kwa Yohani. Niba Yohani wahe yambwiye ngo Yohani ngo muremure. Ubwo siko yitwa nawe. Kajeje Yohani no mu miryango, ako mu miryango ya kure. No kuvuga ngo uwo muntu yaravuye byo nzi yitwa Jean Yohani. Jean Yohani. Birabaho. Jean Yohani wo mu miryango ya kure. Jean Yohani MADO yarize. Ntugire ngo uramupfunyikira kwemerera. Azi ko Jean we Yohani. Ngo Zangu Yohani. Mureka ashaka kuducanganya. Bayasi kubacanganya. We yambaje ngo Yohani nukuri jenzi Jean Yohani wo muri famille ya kuri wacu iyo. Rero uwo muntu yariko ararangisha ngo ndamurangire kwa Yohani nukuri ngo umugabo muremure ngo w'inzobe. Iyo nza kuba nitwa Yohani mba namubwiye ati ni jewe. Wamurangiye gusa. No nta kintu narose ndamubwira no kuvuga ngo ikibazo iyo aza kuba ari umunyamurenge nari kumubaza Yohani w'abaki nkamubaza umurara wiwe nkamubaza ese kubera kimwe ko nubishe namwe mugira imirara sibyo muhita imirara yego imiryango ko nubise mugira imiryango kubera kimwe go mutazamwibwirana gutyo kandi ari byo cyane bikumenyesha uriwe. None ubuze Yohani ba Yohani ari n'igihumbi hano hanze uzomenya numva ko yari yarenganye nawe. Twebwe rero iyo umuntu mubaje ngo umuki yihutira kwumva biharuro byo mu bibwirizwa shingiro bivuga ngo senkane ngo karane ngo urumva ngo turaza gukongera ko ni ibintu nk'ivyo nivyo bivuga mu izina. Reka tubire kuko niko dukunda kumva ariko igikomeye cyane n'umuryango cyane umuryango hari muri rompwe sinzi ibirometero amaze kugenda mwaracari ko ararondera Yohani. Ariko kandi mu mico y'iwacu ya kera iyo umuntu yakurangisha ukayoberwaho murangira waramutwaraga ukamutwara mu rugo ukamutekera icayi akamwa ukamucumbira umutsima akarya twaragende yikoreye frigo ukamucumbira ukamuha amata inkongoro y'amata akagotomera inkongoro. Murabona abapasiteri kenshi pasiteri aba ari umuntu kuko mu makritere cyangwa mu bintu barabira ko umuntu ko bamugira umwungere haba harimo yuko ari umuntu atanga indaro. Siko bibiri ivuga, siko Paulo yabwiye nani wa muhungu wiwe niba ni Timoteyo ngo utanga indaro cumbikira abashitsi. Rero pasiteri aronka umushitsi kandi uwo mushitsi baramubwira ati uwo muhungu uramuhaye indaro uramucumbikiye ati none ndi pasiteri kweri umukristo araza gusaba indaro ndamusubiza inyuma ndi pasiteri sinza kuba ndavyononye. Pasiteri
aravuga ati okay karibu ngwino. Hanyuma barafungura bamaze umwanya wo kuja kuryama. Aramubwira ati rero hano hantu hari umutekano muke, nta muntu asohoka. Umuntu yashitse mu nzu hano twugurura saa moya, niho twugurura tugasohoka, tugasohokera rimwe. Iyo usohotse hanze abandi batarasohoka barakwica. Hano haba abicanyi babicanga. Hanyuma aramwinjiza mu cyumba. Imbere ko baje kuryama yari yaguze akagufure, aramufungirana akuta kwa kagufure hanze inyuma. Umuhungu araryama, niba yaruguruye biranka, yaragize gute biranka nyene ko asohoka. Burya yamukuyemwo umwanya wo gusohoka ugeze saa 2 niho yamufunguriye. Pasiteri abagize ubwenge, nta kuntu yari kuronka ubundi abapasiteri ubundi yubahiriza nyine inshingano zo kuba pasiteri n'ibyo amategeko amusaba. Ubundi umuntu afite umutima w'ubumuntu aba afite n'ubwenge ari bubikoremo. Babandi usanga ngo namucumbikira ngo akanyiba, ariko kandi buriya bavuga ko umwuka cyangwa se ari urukundo, ikintu icyo ari cyo cyose gikorana n'ubwenge. Ubwenge buturutse ku Mana. Ni ukuvuga ngo uwo muntu yagize umutima wo kumucumbikira, agira n'ubwenge bw'iki bwo kumenya ukuntu amujera. Hanyuma uyu munsi rero turavuga kuri story buri umwe wese twavuye ruguru. Tuvuye ruguru. Wewe umunyamuji ni jewe. Jewe wacu ni mukinindo. Ni wavukiye? Mtoto wa Zemete. Ibaze. Chende umunyamuji. Tugize ukuri. Abantu ntibazoze baranyiyendako. Wavukiye ruguru? Mukinindo neza ku kazero ka mbere. Uvukiraho? Turakubwira rero tugiye iwanyu nawe tukwawa. Okay, je navukiye kuri hopitale itaro w'akarere. Itangura neza igihe itangura imaze iminsi mike, irangi rya mbere iryari bwahere, irangi ni ukuvuga mu minsi heze rero hari umuhungu wahari iwanyu yari yaje no Bujumbura. Twari tugize iminsi mu bibazo bantu b'Imana, murabizi mwese, byibura ry'amatara, amatara agacikagurika bikaba ingorane. Hanyuma Lotipa araza asanga amatara yacitse. Ntiyamenye amatara ntayo yarazi. Ntayo yarazi, ntiyari bwabona amatara. Ni umuhungu yari avuye mu Minembwe. Ni hirya oya, si mu Minembwe, yari avuye hirya mu Minembwe. Ngira hari mu mikarati. Hirya mu Minembwe ni Rurenge. Ni Rurenge. Ni hahandi mu Bijombo, ahirya ahantu hirya uko. Ku Kiziba. Ndacari mu muji. Ariko ari Kiziba cyo kundonga. Umuhungu ngo waraje ntiyari bwabone ikintu bita amatara. Jewe yamvuye. Ndapfuye. Urananiwe. Nuko nawe niho ukiza. Amazina. Muze tubigishe tw'abana bo mu muji. Ngabwiriye story. Lotipe ngo warashitse asanga amatara yacitse, ntayarahari. Hanyuma araryama, bamwereka kuryama. Rero bibagirwa kuzimya amatara. Ngo ko amatara araje nka saa 9 neza z'ijoro. Umuhungu bumva karugo tabara nibiki amatara mvuga amatara ngo izuba ryinjiye mu nzu.
abandi bose bariruka baza bagwana n'urugi bugurure barabe ikintu cabaye ukwera izuba ryinjiye mu nzu baramubwira ati ayo n'amatara bari bibagiye ko ryagendesheje amaguru yarazi ntiyamenye ukuntu ntavyarazi ntiyarazi yuko izuba ntiyarazi nyene ko ari ikintu cyo kwaka mu nzu kabona ikintu kiratse zewe rero Madonna jenge kumubaza bavuga ngo uri umunyamuji banze tureke dutagiye Mado atubwira agashaka ko zavuye ku ndondo zewe nitwishi mana yanjye ndababwira kamwe gusa ngako noneho twebwe iwacu uruguru aho twabaga ni hantu utabona n'imoto sinari nzi ngo moto irasa gute sinari nzi ngo ikinga rirasa gute sinari nzi ngo imodoka irasa gute nuko sinari nzi ngo imodoka isa gute sinari nzi ngo moto isa gute sinari nzi ngo ikinga risa gute nuko ndamanuka rero ntazi urabona namba kuva iwacu rero gushika mu mujyi kwari kugenda n'amaguru amasanga iminsi ibiri ugenda n'amaguru ariko ubu nyine kuva ku Mutakura no muri Viye uza witatu iyo uvuze ngo kuva mu Mutakura na Ngagara nuko kagira inkuru mato noneho rero turamanutse dushitse urabona wowe uzi Buvira umanutse wa Kirungu winjira muri quartier utaragera ku ibarabara ngo ubone imodoka turashitse turaraye ntarabona imodoka twabonye imodoka ngega ku isoko gakugura ikirato ikirenge neza hakoze ubushobozi bw'ikirenge ntabwo namanutse ikirenge twagiraga ibirato bifunze byitwa gutabira Mwamini twa jaune twa bleu twa twatonze noneho rero nje kugura ikirato cy'umushashaga ikirato cyo mu mujyi kamambiri waguze ngo kamambiri cyangwa ipapa kababwira n'akandi kantu k'ipapa nigeze kuza papa antuma ipapa nyine ngo ndamuzanire shikambwira mama ngo pezi papa rya papa urumva ngiye kuguraga gushogeka ikirato cya gushogeka ndazimiye kabisa arazimiye aribuze nariwe muri mobile gashya kwambara gushogeka reka ngajya kugura naje ikirato gashumu gico gushogeka ndagiye nibwo nabonye imodoka ndavuga ati no iyi ni MPURUYAHA ndavuga ati kweri iki kintu mbonye nico ngenderamo twari tugifite urugenzo rwo kwambuka hano i Burundi iki kintu mbonye nico nza kugenderamo ndavuga ati kweri bwira umuntu twari turi kumwe teje nimba bavuga ngo tugendere muri ibi bintu twambona jewe bandi ngenda n'amaguru nindashika subira iwacu basi Burundi uko Burundi nkama numva niki ni nko mwijuru warateze ko uzoshika mwijuru atari ko mana uzoshika i Burundi twari tugira amateka y'uko i Burundi haba amatara yarazi ko wasanga bagaze bavuga ngo i Burundi ku matara i Burundi haba amatara nicyo kintu twari tuhazi yarazi ko abinyanja y'ibiravuye nuko ndagiye ganguze cya kirato cyose nipimye nkabona wapi amaguru yarakinze gushya niko kubyabaga bimeze subundi yagororotse gute bambaraga n'udufunze gatwayegeranye ariko yaragororotse yazumingi urumva noneho rero ndagiye ganguze ikirato nakubita gutya wapi nakubita gutya hariya inyuma hariho amaga amaguru ayazi amaga ni kwa kundi ikirenge nk'abana mwavuka ino ntimwabona akaje ko kuduga ruguru urabona tangawizi gusa ujya kwa tangawizi
niko twabaga tumeze ariko twebwe abakobwa vraiment n'ukuri akondongereje abakobwa ntabyo twagiraga kuko je navuye ndabonye amubwira ati amatava ku igare nagazamubwira ngo mfite inyota y'amazi niyo nga kumusaba amazi nanamubwira ati mfite inyota y'amazi kuko nari nzi ko nimusaba amazi ampa amata urumva ariko twari tugeze Buvira imoto uyibonye uvuga inkuru yanjye ya moto none kugira ngo nambuke urabona ari barabara defamuka muri ya soko yakuze by'amabere kangana gutya kangana cyeka kumubara kugira ngo nkambuke rwabaye urugamba urabona urugamba rutoroshe abantu bose barahagarara kagira gutya abantu bakavuza induru takurebaga ngo yaje sinari nzi kuregera ngo biraje bize gutya ntabagera gutya bakavuza induru ngasubirayo iyo filime ndiko ndayibona ku buryo haje umuntu aranyambutse angeza mu isoko turaguraga ibyo ariko umuntu yarakoze Imana imuha umugisha ibyo twakaguraga turaje turariye tumare kurya ati tugende tujya mu Burundi mana yaje mfite ubwoba hagati mana ubu koko ndashaka Burundi ntaramenyaga n'amazina yayo ntabwo wamenya ko ari moto imodoka nari nzi ko izina nari nzi ariko moto gutandukanya moto n'ikindi agatumva ngo Suzuki ngo ipikipiki noneho rero haza mwene wacu bari hano Burundi aza kudutora Buvira aravuze ati nimwurire kuri moto tugeze kuri Murongwe mana yaremye isi n'ijuru kunyuriza kuri moto kuguriza cyangwa yiriza iki haje abagabo batatu kunyuriza kuri moto nukundesha nane kinabyibushega kunyuriza kuri moto baramutemye bagize mana mwijuru motari uzi ko motari yatudugirije amahera aravuga ati je ati je kugira ngo ntware no muntu araza kungora kwa mahera kugira ngo muhambire ngendene nuko Imana kwari ko kumpambire kujya kumiziga mana yawe ariko nyitaye hasi ndakora he yakuna narayibitse ndamutwara ari gifunze none rero abwira abandi bamota none wacu gatware kumwe kambira ati urire yaruha kantombokera ko dukoze isoni haye gute ayayi umugore jewe ngiye gupfa nari umugeni neza jewe ngiye gupfa nimfe ngo niki muje tugenda n'amaguru cyangwa batagenda n'amaguru kugenda ku kantu k'amapine abiri ngabarega abwiye abanyamuji bararinda abwiye abamotari barafashe baranyurira kandi agira barakuriza kunyereka aho kandagiye umuntu baramushimuse abantu bose barahagarara mu ibarabara ni ukuvuga ngo sinababwira ikintu cyabaye aho ngaho dushika kuri Murongwe ndamubaza ati ndaza amatara pako kwenye ndaingia tena ku moto ndaingia tena ku moto ndambira tapana hapa kuna wakia wengine mgari kufikisha ku frontiere na kutaingia mgari kufikisha kwenye nyumba akumva nantangiraga no mumodoka ngo mutima uretse baza ngo mu modoka byari bimeze gute ku modoka sasa dufashe imodoka n'abaga twicara mu modoka numva ati imodoka gani yake yagira gutya nkayifata urane kujya imodoka irahirimye kama nifata nkayibwira gutya none jewe nkibaza ko ari nje yigaruye uwo mushoferi arambwira ati
mtoto mwanamke mbona kwa nini yewe abaza umuntu twari kumwe ati yewe umuntu wawe aragwaye muzima arambwira ati wowe nta kintu na kimwe hafashe imodoka uko ngira ati je ko ndabona igiye tugiye ugarura akamuza ati se none ukuramo na ko ariho hawe yigarura ariko nanone ntibyarangira kugira gutya afata umuryango ngayikorora yagaruka gutya nkavuga ati kagira ngo none ni jewe uyizanye kayigarura ariko ugeze nk'ahantu hamanuka nk'uko akongoboka wabona gute amafataga gutya neza nizi ngo turagiye hasi nizi ngo turagiye turitse nyine abana turasiye turagarutse sinje wabonye tugera kwa Siyoni nuko tugera kwa Siyoni kamaze wacu turashitse ndavuga ati n'uwo nzosiga Nakagendera mu modoka namavuga ati jewe ahantu hose nzangenda n'amaguru nuko story yaje yageze adisikaye yapara ariko zari ibintu bikomeye kugira ngo naho byatwaye kugira ngo menyere aho kwambuka ibarabara mama nicyo kintu kwambuka ibarabara nicyo kintu cangoye kandi gahana uziko nagaza ngera kuje kwambuka ibarabara karinda kubwira ukinga unyambutse gatega ikinga ako kanyuma niko kari uri kwimana kandi kamubwira ngo amafi ukuri kamubwira afite kamubwira ati unyambutse barabara ndariha amahera umunyambuzi barabara kajurira nabwo kajurira nditinya ariko byibuze ati kunjabutse kajurira kanjabutse muri narangayitse kugira ngo ubone nsa gutya zafashe igihe kirekire adisenka ishiyapa yemwe nukuri mu muji ni horoshe kambaze mari Inkuru mfite uwundi umuntu wanje umushuti wanje umusista wanje mwazananye yaragiye mu ndege bwa mbere mbaza ngo byagenze gutya kandi rero ni umuntu unanutse nk'uku kwanje ndabizi ko ikiganiro azocyumva kandi igitangaje niwe wanyibwira Inkuru wenyine noneho ngo ashike mu ndege baruriye ngo bamare kurira indege agera ahagurutse ubwo kigere mu kirere reka umuntu azamura amaguru neza bakamagera gutya yewe umuntu bari kumwe sewe niki bamubwira ati se none twese turakandagiza amaguru ku ndege iri mu kirere reka guhanuka kandi ibyo bintu mbabwiye nta myaka ibiri irashira uko Imana bibaye ni inkuru nshasha uko urabona aya maguru yawe n'aya maguru yose ari mu ndege arimo mu ndege oya umuntu ngo yagera gutya imodoka zamajugunya indege irika hasi agisenga ineshi yawe ariko madafite amateka akomeye cyane mu ndege sindagendera mu ndege Mana yo mu ijuru turagushimiye kubona Mado yarashitse Bujumbura yaraciye ku pikipiki n'imoto uzomuye gushika no mu ndege na ikandagire mayikuze ibirenge n'izina rya Yesu sezeranyije ko tagasho nzokora mu ndege uzogakora ndikobura washitse muri mu toilette y'amasiege nawe ukora gasha nane mbibona iyo uvuze ko noze amazi agasanga abantu muri sala ndari iyo nasinye ugatora azandika muri comment niba muyikundi story azotubwira ukuntu yoze amazi iyo dushuze ukuntu ari niya dushuze ifite igisahani cyo kwicaramo salle bébé warangiza ukicaramo noneho ziriya uruzana ikiriya kibasi noneho rero jewe namanoga urabona ku muryango
kino ikinyago sobanuye iki nicyo kuryama watekereje ko ari isanduku barahamunga kana muri aho kugira ubwoba bukeye ndabise kintu n'iki none uko ni gute ese ndangize tutegere amazi ntari hejuru acaga isahani none ndangize mfata kijya gikombe kiba kiri muri dushe kaza mvoma amazi kisuka ugasobanura none ndabivamo uko nigo abaze mara kubona ko ndabivamo ati basi isanzwe yari muri dushe mvomye amazi teretse uraba nukuri kumujyana none ndatangiye reba hano nari ngifite agakobwa kujya ku bacu wishe baguza amazi neza yamarongora bye ku makaro neza no muri saro ngomba yukura abanda amenyo story de sinongera zahadi yasigaye hadi niho haje madazodo asite inkuru madazodo asite inkuru itoroshe bitasararisa hari umuntu wavuze ashitse noneho haje muri toilette kuja muri toilette abona nyine isahani ya toilette sibe yari umugore mukuru se noneho ndicara niba kure ati riba kuregera gucya ndagicara riba kure rarizi isorore ati isorore ati abantu bo mu mujyi bakica nabi ati riba kure bazamukana gashira muzehe nama ngicaramo asubira inyuma aravuze nuko ukunda kumujyuka igistori abisaza benshi baje mu baje akavuga asubira inyuma abaje tiseme nditumaye ko aho mwanyeretse mpamvu nari bakure rifite umutemere ripfundikiye nditumaye abana ati kakabo genda nyine wicare hari kumufata kumutwara aticara gutya Mwisahani iriba kuregera gutya namwe ngicara ku bana kwica nabi kwa mukecuru n'ukuri kuvuga ngo amenye jewe nigeze kugira umushyitsi mu wanje yamambwira ngo sino habe n'isi n'ijuru habe n'ijuru ryo tibuka sino kwicara apa n'indi yanavye mwisahani sino kwituma mu n'inkuru n'umubazi umugabo w'imfura sinshobora umwereke toilette hanze ariyo nzoza umugabo mwanje w'imfura w'imfura kandi nitume mu ariko abanyamuji bagira ubwoba imitsi y'ubwoba yacitse abanyamuji bararinda n'ukuri kw'Imana kankure w'amarori nari narize gusa ano makuru ni meza nisanga wapi papa mbapokeje story nane nishake turekera aho ngaho ubuke kuza kugaca ku kantu gute oya ntacyo bitwaye ibyo gusora hanyuma nukuri nta birebire ngiye kuvuga kubera ko njewe madokweri dukoreye umunsi nukuri ko Imana turakugurira kubera ariko wari uri maranye iminsi imyaka 10 ndaye niki cyakanyomza imyaka 10 kajyabanga rya kanyomza dushaka gushaka ga story kari tuze ngo ko turavuga izo story madam Zinkuru ziwe jewe navukiye mu Minembwe ariko siho nakuriye nakuriye hano hakujya Kiva kujya amazi nako hakujya Tanganyika ibuvira kandi nubwo atari mu mujyi cyane ni muri Bidonville sinkiri ya ruguru haba imoto haba n'imodoka nuko
ariko nanje hari udusha nagiye mbona tw'abantu bamwe n'abandi batandukanye bagenda bakora kubera papa yakaza atwara imodoka irana ariko mado ndasorora mu kiganiro bazi ako gasha nakoze ni nako turangiriza tora ifaranga mado rw'ifaranga uzana ifaranga ntukabukuriza niyo shakoshi hano ndarishika uzana ifaranga zira hano utazana ifaranga ya shakoshi yanjye kurerekana sakasha ejo bundi narivuze ko jewe nta birenze ariko hari ako nakoze nanje hari ako nakoze gusa nyine nihagazeho nyine nahivuga nko umuntu w'umugabo ariko urabona ibuvira amaferuje ahaba sinzi uko nyine ko ahaba n'ubu ntayaraha azoza ariko hari agasha nanje nakoze kandi ngakora mungu wangu nari ngiye gukora ubukwe nari ngiye gukora ubukwe mare kuza gukora ubukwe nari mvuye ibuvira ndi kumwe na fiance turagenda tubona imodoka ko ize nkabona imodoka ko ziragara mbona imodoka ko zirahagarara ndavuga ko singira gucya kinjiza iwacu mu bibazo tugacyatemerewe guca imodoka zirinda zihagarara zingana kuriya njewe kuko indinde kudahagarara hambere ndikomeje kabiri ndikomeje twari ku maguru twari kumwe nawe reka utegere buri muntu agira histoire ye hanyuma ndavuga uyu mugabo yari umusore ndaza kumuteza ingorane sanga aje gutanga ibitazi z'uko narenze ku mategeko mare turagiye mare ndavuga abana kuuliza sio ujinga kweli reka nikuremo ubwenge mubazi ndamukora hewe none ko imodoka zihagarara twari tugeze kuri feruje Mbega nabona hano hari feruje hano imbere ya eglise gutya kuri vivante ziraba oya nazihaba kuri foyer kuri permanence kuri permanence nuko nguko turamaze ndamukura yewe ko imodoka zihagarara amaferuje nari nzi ko ari none se naje mpagarara umugabo yewe mana we zarangira urahagarara se nawe wabaye imodoka umushoferi yaravuze w'umukongomani ngo tupite kwanza pale ku station ngo twende kukunywa karibira umukobwa w'umunyamurenge warovuye munene ngo yemaye ngo basinze amwe karibira ngo musige noneho yibaza agira ngo karibira ari madowe ngo basinze amwe karibira ngo yemaye ngo ndanze ngo musige hano ngo musige ejo bundi ntandwi iheze irashira hanyuma nari kuri kote nari nagiye gusoma imvura irahansanga ndugama ni inkuru yavuye ni inkuru yavuye ivuye mu isashi mare nari ndi kuri kote bariya nari nagiye gusoma imvura iragwa ija hejuru ndavuga reka naye iyi ngiyi ntabwite bunyine nsohoke gutya kubitana yakora nawe muri 2025 muri 21e siècle uko nguko mare mpuye n'abaze n'abatamakazi mare ndabaramutsa nje kweri umuco wanje n'Imana irabizi cyo kimporo nsanze bene wacu mbona basa n'abazazaniwe ikintu cya mbere mbona nubwo n'abapanyihuta nzanyica gahunda zose waba umusore nkabona gusa kurasa n'utabona neza nzanyama kwegera muri iyo nzu nyine nazanye babiri harimo agasore kamwe umugabo ariko w'umusore nyine kiri mutoya nuko abo batamakazi ndagenda batabandarekere n'amakini meza murakomeye ngo yego mugiye he ngo nukuri ngo natwe ntaho tuzi ntaho muzi uko muragaze gusa ntaho mwamenye iyo mwamuja ngo ariko iconze uko turagenda ngo ku nimero ya 31
yewe ubyo mperereye hari nimero 31 niyo ugiye gutya hari yose zirahari none turahamenya gute ngo nukuri uri 31 ngo gusa icyo mpa nibuka kandi ngo ni kwizero kwizero ibuke neza ndatanguye ni mu Cibitoki ngo yaye ni mu Kamenge ngo yaye ni kumutaka ngo naho ngaho ngo ni zero rya mutakura ndavuga ndaruhutse ibwo ari kumutakura izero nanje ko ndarirangiza mfuma nyobego 31 ariko ndagenda nyishakisha tugendega mukecuru ngo je usingenda gute mukecuru nje ngenda mu modoka kandi ngo nizira yose naje nduka mwana ize ngenda mugende kandi mu modoka icyo kintu singikora none ka kumpa mbona ushaje urabigenza gute ngo tugende n'amaguru ariko namurebesha ijisho ry'ikikongomani kabona togenda kabona toshobora namubwira basi turagenda muri kano gatoya kuko ntudaho arananiye yavuze reka tugende nagera imbere gato araruka nawe kubera yari yarushe nyine turagiye dushika imbere waye wawe ngo bino bivumvuri ngo musarira ngo imodoka zimbere nk'inzuki bizingizi ngo nizinyanga nyine twagenda cyo twatera intambwe agasubira twatera intambwe agasubira ngo musacana ngo se wabaye gute aratangura rero aratomboka ngo se ngo wabaye gute ngo none ngo cyane ngo tugende ndambwira mutware buke buke korana nyine ko atabimenyere ngo yayi ngo izi modoka zazimera nk'ibivumvuri sinozitamwe ndagiye umwanya mbone yarushe nyine byanze mpamagaye taxi mpamagare taxi muzehe nawe wiwe ngo mwana guse kariya wakamenye no wari kumuguseka guse kariya nako wakamenye nabuze aho ndebe noneho hari ahantu ugera noneho ugasigara ugasigara oya yesi wagasinana nabonye na taxi namagaye nyine kubera cyayumva amatwi abameze cyayumva Ndacamaza ko nziranye na kaga taxi. Ayo mbura uko mubwira ndamubwira nakamenya. Ahubwo ngo wakamenya. Ndamubwira ngo nyakamenya. Aga taxi nako ka data kaba kanyumvishije. Tanyumva nkeje ukabakaje. Nuko nawe nagashakoze. Aya masaha yagiye tuzoza na party. Ona kamodoka nyine kakiruka bwamwe dukusanga mwabira amaze yamavuga umugabo w'umusaza yamavuga umugabo w'umusaza yamavuga ukaraka modoka kasi kwiruka ba ngo kazokura kakangana niriya nini ukazuyuka kareza ngo kazokura kakangana na nyina bizoba bitangaje nuko rero bakunzi bacu nubwo twarandiriye nubwo twarondoye ariko story ni nyinshi twagize story nyinshi mutubwire nimba cyatuzana iyi mood y'ama story tubateramisha urabona ko muri bino turimo abantu bakeneye abantu babasanasana imitima hari gusanasana imitima umuntu agukomeza kwihanganisha mu majambo y'ubwenge n'amajambo akomeye n'amajambo y'Imana ariko hakaba kandi no kubakika mu buryo bwo kugutwenza kugutuma umwenyura hano hanze hari abantu bafite ibikomere nokore hari abantu bafite ibikomere basenyutse imitima bashaka ko abantu babatwenye nyine babagani nawe nokore bakunzi bacu beza uyu muntu amwenyuye gusa ngo bengereje imyaka ngo myinshi cyane ku buzima bwiwe kandi ubundi guseka vraiment ni kisi urazi ko ari umuntu ubayeho adaseka akavuga ati nje muri iyi si nta kintu mba numva cyonsetse kubera ibikomere babiri muri ariko kandi no guseka ni kisi birakenewe muje kuri The Gold TV muzoseka ufite ibikomere bizoshira hari inama hari amastori asekeje kugira ngo dukomeze turuhurane imitima akoze bantu b'Imana beza bakunzi bacu beza twovuga nitwoheza dufise byinshi byo kubaganiriza rero mugumane natwe mukomeze abantu batarasonda kakantu hari akantu kameze ngo mukagira
gira ngo he ariko Mado iyo ugira Mado we ariko Mado uko kureka tugira uko twese Mado we mutubwira akameze neza ejo abandi baherutse gutanga isiguro y'utu tuntu kuri YouTube naratubonye ngo bameze gutya ngo ni gute hari abameze gutya no turayikeneye cameraman abantu bameze uko hari akantu kameze uko mwese mugafyonda wawe yemwe mugera gushya twagize uko ugwanje ni runini nta rutoke rw'umugabo gungana no gabagore mukanda ako kantu mugakande kande nakagucya ariko n'uru urashobora uru nugo rukanda kajya ese namwe twese murantwenze none abadafite runo baragira gute abadafite runo yewe nushaka ukoresha ka ariko ukwande kuri kajya kantu umuntu w'Imana ubone ko kabaye ntwari ubone neza kagiye ugakoza kabanwari ugakoza karere iyo kera kari vide utaragashyo oye cyangwe ruje Mado uradupfunyikira yemo mukarabe kajya kantu ni mukabure mukarabe hari amatelefone usanga kari ntwara kandi ruje none hari itaragakanda kandi kaba kari apana subscribe karakana like iyo utarayikanda ibiri vide iyo wamaze kwikoramo usanga kagiyemo nyine akantu amabadiri ari ntwari mushiremo amabadiriko muri tujya tuntu twose tujya tuntu bigendana ni nka kwa kundi nyine nta gasiga kandi urafsonda hariya ariko niba wari warafsonze ntusubiremo kuri subscribe usubiyemo uzoba ugiye subscribings warize ugize mama yarambwiye ngo waza nkandira subscribe buri munsi mama waje ndabwira ati wakuye ga si urugendo uzokora hirindi rimwe tugasubira ngo narizi ngo ni buri munsi uku ni ukuvuga ngo buri munsi yagaze agenda agakandaga mama waje ari umusirimu mana we mugira umunsi mwiza turabakunda cyane mugira amahoro y'Imana mumererwe neza cyane abakunzi bacu kujya mu dukunda natwe turabakunda cyane rwose musangize bino biganiro mubishira ku masitati yanyu ya WhatsApp mubishira kuri Facebook zanyu aho mubishira hose n'amahoro cyane hari hano handitse commentaire comment mwandike mu mutubwire uko ni kiganiro mwacumvishe biraza kutunezereza cyane kugira ngo tubone neza inkuru y'ubutaha mugira umunsi mwiza w'Imana mugira ijana n'ijana mugira amafaranga menshi amapawundi n'amayero n'amadolari